Rongkhang Legislative Assembly Constituency arar phan ake joy pen longle pata ki pipong. Chitung Langso Presbyterian Monduli ningkan ko rap hokechok ruptali na sengkan kitalon. Ex-Karbi Students Association Alumni Meet ki padupon Japan kachisi. Karbi long life adaba birta long penili sami beauty pepi pine birtang ton pen arjupunitha. Purthimia kimang mithang longle mithang hem phupua thepi alam theri ponsi Nijang Karbiang long lo dongkamukam long supi waisong pathua klamalong Rongkhang Legislative Assembly Constituency araphan ake joypen longle pata kipi kipajer pon. Karbiang long longle ahem phu ke chengsi ke Karbi henlo laso phisi Karbiang long ke dobarim inglong aswatum lasi Karbiang long longle kachirai kom japhan ake joypen Karbiang Autonomous Council pen longle pata ron ponlo Aki joy pen longle pata ki rona melong Karbiang long arat kaching hon Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso Karbi Recho MLA EM MAC atum pen kedang nok pinang an man pen ki dotum chitong dunsi aki joy pen longle pata pi amelong RD pidundo ki ong dunga Karbi atum ke tangka maha kadure pen piniarni anta methang ki dovek along lia pata kavetum ta dolangpu Karbiang Autonomous Council pen matha ponsi Purthimi ake mangpu athepi alam thepen pini ke ong dong along le pata ke joy pen ron pondo bangso me pi ke dohut Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen APHL siasong tum ahok hialam kipache thang tak ing tonang jiputa ningje ponsi pini bangso along le pata kwan si ake joy pen kiron ponma bangso puthak phirangkia tumpen kipache thengno ponahut alam thele ang ton pen aju ponsina Inglong asu ke dwara to pan jo iken long le pota kere keron pon ati second day lo security anen keton swim ko gado asu keron tanke asu sorte ni kale ko on lo am bi tangat ko asi next about day to harwad ali ko sensi lo lagat pen ko le khachi si harwad lagen khachas asi la tandet la pilong da ko second phase ko ning don ko asi inglong aso to monje pisu se pin pen ake joy pen long le pota monje pasi ka Autonomous Council kan itu la ke sayang de on hello la ke joy pasi kan pota ke social media ni to ke claim atum bang ajo phirlo sang se pin pen ton te pin pen la mondora tum SK tum hem ke dam survey dam si report ateng si ke no la da official lo tok lok pen nang long le chiri pho nang long le chiri cap nang long le chiri proxy nang long le chiri te ni ki ba tok ti de tum la si alang tum bang ke lage kapin chat Allah mangsil la thang tum aning kiri pen kan gi alam Dongkamukam pen wiki be Karbiang long life West Karbiang long district angkang dongkamukam rong supi adung het chitung langso hawar long kedo Presbyterian Mondoli kedam tang pharokreser kebra troxer kebra sirkep aning kanahut Mondoli AC pining surihini ra engkorapli phaikuni chiklo ni phai krehinian ke ningkan koi rapho nang choksi kedam tang phaikuni ni phai krehinian ni ruptali na jubili talon pondo Karbiang long Presbyterian Church Synod ke parlo Diphu Presbyterian arlo kedo dongkamukam pastorate chitung lang so mondoli kang du kardom hem ningkan inkora phonang choksi ruptali na sengkan talon ponlo bangso hut kardom hem kimi sitame ruptali na sengkan pen pachiton dunsi ingpu ponlo bangso kardom hem kimi kang pu ponake Diphu Presbyterian moderator Dola Singh teronare deng pensi ingpu ponlo Kardom ahem kimi ingpudet penapi kangdu kardom ame chengponsi chairman Mondoli Asar Robinson Hanse pen mi chapain phuponsi mei pang chengponlo bangso me hut dongkamukam pastorate choir tumpen tame arnamaphan kirwalun lun chetu sitame lun pen arnamaphan anong pathepon
Pandu Kardom May Judet Penapi, Ruptalin Ajay make Cheng Ponsi, Reverend Arlal Trapuyari Deng Pensi, Ruptalin Along E in Puponlo. Bangso Ajay make along Reverend Joseph Vanlal Fakwama Pen, May Japan Puponsi, May Cheng Pontulo. May Pike Do Hood Reverend Lalmon Sanga Clau Pen, Arna Malam Kang Tier Rarapan Van Pilo. Bangso Melong Aluhiaman Pen Karbiang Long Mission Field Secretary Reverend Arlal Trapuya, Dipu Presbytery Moderator Dola Singh Teron Reverend Lalmon Sanga Clau, Reverend Debius Amsila Pen Prek Jama Mondoli Pen Mondoli Saratum Pen Kedanglok Pinang Anman Pen Kedoatum Chetong Dunsi Bangso Jubilee Ketalon Pona Melong RD Chipidun. Bangso Ruptalin Jubilee Mesen Pen Tum Talolo, la posi tum ningarong parpiglo, la pen rata tum setame penang andolo, la pen la bangso amondoli, kelang pen, la bangso Karbiang Long Presbyterian Church abang ke kengkam cisor pon bomlo, la pen metang kedo adim mondoli long setame tirklong pen, la pen kengkam ka cisor ponji apansi nangkabor I la ke kenangsot, la posi la bangso Silver Jubilee long setame. Labangso Lam, Labangso Arnam, Akejapo, Lapen, Alang Lia Hirjume, Tengne Pin Pen, Alang Li Pan Nangkache Hodai Lake, Akenangsop, Lai. Pini Chitung Langso Mondoli Ruptalina Jubilee Katalon Pona Banke, Anutina Bangputin Stameche Hopolo, Lapen Labangso Penazog Neningarlo, Kiro Banke, Pini. Arnam nang kijak po na posi la posan si Mondoli stame king kam chizorbo la pen Silver Jubilee ang stame mesen ben kele tekasad si anu tina bang putin stame Arnam apan chikira alang lipan chikoira alang lipan chok chikilo kulotang te la posan si aprang ana stame iditum dam rap peglopo ang peglopo si tum chokpar piglo la pen itum ke dak chitung langso Arong, lapen Presbyterian Mondoli. Jadi tu mahanengkan haru pressure kebra, troxer kebra nengkan pen. Nili tu lah bangsa orang cikim lo. Lapen nili tu makai mangke pini, cunte melo mini. Suri ni rengkora, pian ke nengkan kora. Coklo bosi. Dongkamukam pen Vicky Bay, Carbing Long Life. Paikuni ni paikri ke thomani ex KSA tum kicheng sia pharman Dipu Langkung Habe Memorial Town Hall along Karbi Students Association Alumni Meet kipa doponjia phan arni ke jongpon Phirangkia mailong ex KSA James Hanse kaninje pona tengke Paikuni ni paikre phorni KSA Alumni Meet mate Karbi lo Charlia songlong klembaring kache tongame kipaman ponjia phan chisik chedang pontang Lasi hala bang so melong Karbilo Charlia songabarim meipu kongchun bang arpu kaprek arpu ki khilong tang lapen bang phu bang phi ke do anatum sonsuria sai amole do pusitame kachitong dunje phansi chuningri padopo Bangso KSA alumni miralong aluhi sarpo man pen Karbino Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphansi phaponno Phapangjang aluhi man pen Amar Singh Tiso MP Trok ST District Parliamentary Constituency Lapen MLA Bidya Singh Ileng Tuma Phansi Chuphapono Sonthot Siman Peng Aluhiaman Pen EM Madhuram Lekhe MSc Het Singh Rongphar MSc Johnny Timong Ex-Chairman Karbino Thomas Council George Milik Ex-EM Bidya Singh Rongpi Ex-Deputy Chairman Karbino Thomas Council Kangjang Terang Ex-EM Rataningti Ex-EM Asok Teron District Commissioner East Karbiang Long Sangpi Nirola Phangchupi ACS Mukul Kathar AIGP Longnit Terang SP Horen Togbi ex-GS KSAN Parta KSA Klembarim atum anaphanta nangchitong dunvekchi aphan lapen arnikang sampor 5 lipen note Karlitang Pratap Chandra Togbi lapen Gandhiram Timung atumaphan chikimo men pen lunkan malin padoponji puta hansi sanghu ningjepong Neltum Ladak ex KSA Alumni Meet 2024 Kedamtang tarik sirkep si bedoi pulau unedelo tapi nona bangke tarik krepor ni bang pedowek po walam aputak si pini na tumpan na chopalo lasi neltum men ason akago jo
Batu we atumi along king YC ni tum patik lo atarik lake non kebandi report ni haikuni report ni si ni tum ex kese alumni meet papedo ponpo lapen apora bangke ni tum adap por fai bayi serkem rasi tim bentum cek ponpo lamain tur ponte lo tentum kacikimo lahiran sayang dengan po lade doang pilot ni tum isi public meeting pada delegates meeting itu pada ponpo kalau ada bagi kiap babai kris ya lompen itu ceng ponpo dah pernah pilot pada nejung labang suamai kepa ceng ponlo dah pernah untuk kampu ponpo dah pernah ada along nejung aprang X KC amai pulo sub central along alang di Dr. Tuliram Longhang alang lipang sentum chief guest ason chopalo pada persame ladap netum alui sarpo kelang lipang sunu kapono tapen papang jang aluhi kunitung la sikir pondo labang ke aprang yetum KSD along presiden Kemantang Banglo alang li non ke MP mate Amor Singh Yusof MP alang li pantai tum papang jang aluhi pondo. News report Carbing Long Life. Paikuni ni paikri ki thomani Bokolia Sen Moholdaratum ami thangsa hemalong phirangka mai kang nipon. Arona lu choklimpen ki kham khedun ki pasik sak dun pulote isi luaron karkan lu pusi jongponji pusi phirangka mai longpen ningje pon. Bangso phirangka mai ki hangalong kaningji ponatengke sangti ka chojor damalong alu choklimpen ki pon bomahut manja Sen Moholdara tumabang khamki dunsi tangka suri ki thom nang pi pulote padamlong lipusi ke ther ki habduna buthak Bokolia Sen Moholdara tum ningkang samse chipaklangpong athe alu choklimpen jongsi ki khangdun poisa pinangji puke aronave lasi Moholdara tumaphan ka chojor long ki khamki dun de je phan chuningi padopong nelitum ongdung Moholdara tum royalty ki cipitang genuine side sido tebon sitame haladak SMSC po association do manja basmaila lo se halaso association tumalong banghini ki thom gundagiri tum do haladake moholdar po tumabangke abedet ason lo sila banghini kita magunda giri itu mabangsi litumla royalty kipet tang anna mohol atum kacuhang agari bate dakpen kinam ponagari atum aphan latum hadak welit ofom mane ofom do et pisitame latum hadak ki khamkhe bado kokte hadak ki khamkhe athekela pohelo kagos choklim postame latum load gari kita mahut polote akagos ender po anke kangka suri githom nangte kangke pulo dangte nang tum damnong le pusi akagos thilapo deten kuri dette anke lason si poisa pipitik pulo dangte lole desi jo pang thang postame papa dokop hadap pulo dangte bangso form ability jut kokpo latumaban je la sogari ke ofom ave valid document ave kupensi manja renselong thonam kokpo aron repen lasosi kam klem hapsi pasung lo bayar atum hanta la pen la pipe pupen kedam bori atum han postame driver tum han penangan ke theng kang check lahai ta dolo la pen nil dum moholdar hoi pen dam pen chipajok dam postame nil dum hanta lasonsi kecil heng kecil cokye fansi cether cehab lo lapen ajo kamasi nelitum bayar atum dimapur be nangkenam ji tu mai huis tame badak local supplier atum postame nangkenam ji phan wang hai hedelo usi chingkir tek jong silason ke khamki dukok plote konat pensi Carbino Thomas Council phan royalty konat pensi piun po lapen Carbino Thomas Council long ana bangke royalty le damde det po lapen ki pitang ana pota ki sungsi ki dupo lasi Carbino Thomas Council ki chari CM Dr. Tuliram Rong hangabang la ki khamkhia pot nanglang pidun nangji mate nang sai pidun thapusti chuningri padopondo lapen department asora phanta lopali pondo
Lasing samjin pen chujor ponlong Japan kachunuri padupon. Suabon na impu pi paprap jena solte nitum ningarong pigji piluma nilitum la puso bon le doer bulu tangte nilitum la so por ke dam juipo next ako nilitum royalty ki pinang je apor nang le thupo nitum ke apor nang le lupo te royalty ki nang hang le nilitum han department atung hange nitum ke apora teng ben royalty chipi dun tong thek the pulote aru nilitum let find that pinang le sila sonsi Council Revenue Postame nang kile jipan akasik sak dukok nilitum long la puson hai hu akisum nang litang lo asi akihai tuliram lo hangsar pan nilitum chuning ripadi krim lo moldar hoy ahin pen jela bang so bon nilitum han prapjin pen nikang pu Phuloni pen dirchuna rongpi carving long life Lakhain ko raisi Borjan constituency kadam tang phai kuni ni phai krehini por phai ke thomalom hidipi KCS asa hemalong Borjan chutang hawaramaya tumpen chipatir pi ponsi kadam tangani sarja UAE along ki padopon 14th Cultural Olympiad of Performing Arts kachipati along karbi ke kan hiniang deng kachipa unapot KTM CRI karbianglong cultural team aphan ki pha ki japon EM Surjorang Parlapen, Borjan Ahon Sirepen, Bang Hinia Tumaphan, Kachu Pedupon. Lapen Hinia Bangke, Borjan Jutang Havarame Parman, Kithir Tibadim Aklong, Longli Allotment Kilong Pemia Pot, Borjan Jutang Havarame Maipu, Janasing Teron, Chunbang Janasing Tok Bilapen, EM Surjorang Parapan, Archupon Tulo. Sonsi Borjan Jutang Havaramai, KSA, KEA, KLA, Dilai Press Club Lapen, Prek Jamasong Tumpen, Archupondo. Labang soja megalong Borjan Jutang Havaramai Amaipu Janasing Teron pensi Mai Chari Pondo Lapen Kong Chunbang Janasing Togbi pensi Aluhi Pachini Pondo Aluhi Sarpoman Pen Carbino Thomas Council EM Surjorong Park Chitong Dundo VDC Chairman Sunaram Singnar Bokajan Block Education Development Board Chairman Sardili Bay KLA Nihangdon Suri Longriamai Maipu Tuseswar Terang Dilai Press Club Amaipu Bijoy Rongpi Lunsi Ronghang Mongol Singh Kathar Komol Bay Lapen Kiongdung Manpeng Kido Tung Chitong Dundo EM Surjorong Parpen Carbino Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong Haphan Churupon Athe Alang Kabor Impena Joksi Pini Somindaradang Kachipatialong Hiniang Deng Kachipalong Dunke Lapen Puthot Aningkan Surihini Rainkorapo International World Cup Round of Performing Arts Salongta Chipate Dun Thulong Popuda Pachini Pon Borjan Havar Jutang Aklam Nun Ke Thir Thip Along Le Long Pondo Lasi Borjan Havar Aphan isi ningkarong alam nuputa Borjan Jutang Havara Maya Maipu Janasing Teron Pen Ningje Pondo. UAE along 14 Intercultural Olympiad of Performing Arts po along Kachipati dun Karbidun kan maring Kachipati dun along na Borjan Havar kanda bang home bang thi bang po Kachipati dun kan tumana karcho lai siro ko hini bang ke ningarong birta pulo dak Borjan Havar me tum dak pen khang thil klok madim longli so dim klok mai kemang no non chun lo balam phela in na nang tu so dak kem dipin ekemo so order kilong son beno tum tum so anak council of Hanarona ting pen premium ini do aso lo puju pute order lo la maso pen no si hala ini tum ayem kita dun kani sampasi bini bangke Abu Dhabi long gitu kerja akhai tum India tot kali ang tanah long an kecik lang nam long lagi si karbieng long isia akhai ang hek akini bang si kaduk kita la bang ni rong kisi hek nanti an susi pirthia dang achatai long paja thangi mansi akhai Dr. Tuliram Ronghang Lapen Art and Culture Department IAM akhai sar surorong haratum si itu aphan nang Japon niklo lapen itu madadak amen ke thap lake KTM CRI mate Karbi Traditional Music Culture and Research Institute Upensi nitum Chipati dun lo lapen nitum hadak ke haidun anong angdeng kelong dun lake nitum ingdeng hini mate second angdeng sini tum Chipalong dun iglo lasi anu tin atum ta tumhat yang jat pindeng mi pik so komen si dulu lapen
ก็ซ้อนสินังตึมก็พี่เป็นสิกิทักให้ตนังอาจุสิกิทักเป็นอันต้นนี่ตึมละกะจิงทางอันเป็นละเบกอันเบกสิบางกะจินี่ก็พอจะร้องไปที่นี่เดี๋ยวเรามาถึงสิละซอจะร้องเป็นอันตอนนี้ตึมมีทางอีรีละของเก็บเป็นสีตึมกิทักมีทางสิกิทักแล้วโซปอนเสียหลังตึมละอันนี้จะร้องดีไลเป็นบิจอยรองปีการบิงลองไลฟ์การบิริสวยจังตุมลูกเชาเลียนัดอันสุเสกิปพรังดูนังเจ็บพันละเป็นกับเปรกอาศัยหมอลงกับชิรับดุนเจ็บพันปุระกิดำตังสุริหินิระเก็บอันนิงกันไพกุเนียชิกโลเกรเกทอมอาร์นีการบิ Students and Youth Council มาเตะ KSYC อามาหังปะเทกปนดูบางโซเต็งเป็นปัจจุบันซีอิงเด้งคลิปลีมาหังกิเทกันนี้โรงเคลียร์ดับมีทางสายเหมลงตะลอนปนดูไพกุเนียชิกโลนี่ไพเกรเกทอมอาร์นีอาดาปอร์ไพเซอร์เก็บปอร์เป็นการบิงลงดิพูอารมสุปี Housing Board อดุงเฮดโรงเคลียร์ดับมีทางสายเหมลงอิงเด้งคลิปลีการบิ Students and Youth Council มาเตะ KSYC มาหังกิเทกันนี้เนเซนเป็นตะลอนปนลาโซเป็นอภิการบิ Students and Youth Council มาเตะ KSYCSI เฮมกิเทียร์ทิบเจพันปุระอาเมย์ผู้สัญญาติมุงละเป็นชุนบังจีบันเบเป็นจาปนซีทรงเคลมรับเปรตุมเป็นนูจอกเกสิตาเมบังเชงปนโลอันปาร์ตาทรงเคลมรับเปรตุมเป็นอาเนซันชุรับพรุยซีเมเซนเป็นมหังกิเทกานีตาลอนปนโล KSYC ออฟฟิศเฮมนั่นเองคุมละ14 kichok hari 14 kichok itu foundation day sopen pacet tonsi itu begini sa New York sompon lo itu KSYC ke patir dia kan chuninga bang ke ni tumlong e sompon lo se bining wa hem ke patang kan New York sompon lo ni tum chuninga bang ke hem nang ce patang ke ko si ni tum foundation dia ni kan bang ke tum ke dam tangan ni ke patir paliti itu hem ke patang ni ko aja ni bang ke nang chuninga vaksin la so program se cepat la si ke wang ya por hut bang ke nilitum jong sila nilitum asai hem fir kluk teklo pute nilitum kami gar biang long atto kanu doan riso yang tumpan kami ko sonsi kacharli anat kang tur ponji pen chenglok la pen kapre warsai kupima non la bang so pir thelong kacipati dun dia son an bang ke cipati dun undia kang tur dun kami message ke pipon phana nilitum kami to sedang pon Dipu pen Govind Tiso, Carbing Long Life. Pai kuni ni pai kre ke thomani tara langso Karbi People's Hall Longmir Jeng achatai long hinia phong KARAA Lumbajong Havaramai mahang ke thekani talon pon. Ada bapor dai singhan se maipu KARAA Lumbajong Havaramai pen lamaing thurponsi kachikimo ajaimek tame padoponno. Radamai pialong dai singhan si pen mai jepain phusi mai ke phalam thing la pen aruhi ke pachinia por kongchun bang biren sing tiso pen apor en pondo mai long aluhiaman pen local mc joni timong KARAA bidisar Augustine Kramsa KARAA CEC mai phu harsing ronghang pen chenglok pinang an rong sar tum chitong du Pirangke thingno KARAA Lumbajong Havarmea mai phupen ki pachinia tengke achiklojon wang adun thu bhom tiarani rat kaching vai pen pachitonsi phaikuni ni phai kre ke thomarni KARAA Lumbajong Havaramai mahang ke thekarani talon pondo KARAA pena ki mangke atokanu along antame KARAA asong jakong kachi pherang thekjia phan lapen rong asaratu makidu ki songalong karja dun thekjia phansi akimang pedo pondo pusi ningji Halapu KARAA CEC mai phu harsing rong hangpen ki pachinia tengke non lom aki joy pen longli pata ke rona long inglong so kalider tuma phanke pipon pedat nangji puta ningje pon Nangso ame kibi pon alam the lapuhen lo soni alam the esono bangke ningkan hini Lumbajong Havarame ning artak ke pleng lo si katalon lapente nomor hinia bangke niletum achikloyon wang second Saturday kapat kibipon bangso amei la sipini laso amhange thega longsi niltum pasek bon pet la hinia puthaksi jasemet laso bangso me bipon diglo patir pipon monde ke cerai pon alam thega la hanlo je nilitum non lom jitu pota longle pota ke ron long bangso longle pota ke ron long nitum Dr. Tuliram Rahang Sar Nagapin Karating Nitumnan Klembon Bombolo
lapen hala daklan tum pundun ji bang lalo je ni tum la karbi lapen tribal karbi pendanglok la khenar keban di masa punon garu punon rengma punon kuki punon lapen lat khenar kebang bong peta bhere bang ke ni tum pinia amailong te cerai pundo tibolong ni bojalo kota bang ke. News report Carbing Long Live. Denarong hawaralom pinang ananing kan pen jasimet hem kipang reng chainong chilong vokak pendanglok mithana so anparta longhong asu kiso avur pena joksi pinang an rong rupajo chupang reng longhong kiso avur pendanglok pinang an kinahok nangdulu. Lason pen mathasi Hauraghat Veterinary Medicine Store hit ben aruarin chithaksi denarong hawaralong jasimet hem chupang reng along hong ki so vur pen chipajok unje phanpura denarong hithialong sidame Archak Veterinary Medicine Store in Puponsi ronggrup ajus isi long hong avur pen chipajok unajakong chilong pon iklong pung Archak Veterinary Medicine Store ahem pupen than pachini pona tengke labangso medicine store pen long hong ki so avur voka avur ki so pen danglok hem pangreng api ki so kyun e an sidame labangso medicine store pen long ponpo lapena kinang sora lam kachini japan screen along ki paklang pon sarkiri rongpi a number 9365067538 along humri lote angtona lam long pon puputa pachini asinang humri no da den rong thi lapu kang thi lang so da ma tawar ma thu lapu bazar ba lapu nang tek asap to nada lapu taksi dolo te online facilities ni do ma online facilities ba avela ya bendu pen kempon po Andela chainong chilong pen bifak vo ta kopi pane vokak pi yang ton pen dawai long la ton pen long la po dak pen la pet sta mithan punoi meng punoi alang tum kichola foods hai ta do la po acha pedigree da long li vaccine da long pen treatment da doji di jong si lalu ini ke nali tumbang dak bangke doktor pin ya facilities dojima doji weekly isi bang ma mate ko sam weekly mangai la advance la ni konten nomor dak pick dat po pen dak konten ta dolong konten mo la nang ditalo polote jingki pen bangi. News report Bikram Teron Carbing Long Live. Pinia da birta ke lapansi kang ton poniklong kardong